Ebusiafo me mo bibia kwa aba de ba GNCN page so medin de adwoa searching. Impempi no amanfo bebre ekeka say His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo opasomdwe ompe KK ompe ntokwa enti bebia asomdwe eni ho no o try say obema na asomdwe aba ho enti Nana Addo obi opasomdwe pa na Ghana ha no so de nanka ye ka president a opasomdwe a enti omode eto ne din say asomdwe hene a nanka eye omanpani dada wanya ne baabi ko Professor John Fifi Atamils na omo eto no say oye asomdwe hene na amanfo bebre nso ese Nana Addo eye asomdwe hene papa na de nti a meka say nyina ne say enano His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo efre MPs ni na ewo Parliament House etu omo fo say abato no ya ato awie enti blame na amanfo bi eble nu we say MP we anya de minister we anya de nti na abato no ekọ ne sa no munjai na mmom no de eda ye anim ne se kanko na ye ndwen ho se ne be ya oman ni yeye ebeyeye na discussion we ekọ so ewo Oman FM newspaper review discussion omo ye no every morning bia no mo de to edwa say His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo efre member of parliament ni nyina ehie omo de to edwa say omo mana asomdwe na kro ye embra na titiru pa akoma MPP fo no abana nkasa no mo amana Ghana fo amana abana nkasa no mo amana Ghana fo antu ni ye Ghana fo ato skirt and blouse bebre na sisi Nana Addo na nkasa ne ho ba bekire no mo so amoma na no ho ento no enti Nana Addo afre ne parliament ne MPs na etu omo fo say omo mana asomdwe endedi na eye den kra Ghana yeye na ope enti say abatu ye tu yi a eni sisi MPP fo senye form na MP na ko mu ni so omo ye minority nka majority ko mu ni mo left and right na sisi nyame adom omo etumi aye majority enti KK na he ni Nana Addo HS MPs mu twa so na mom sisi de mo dwen ho ne say mo be mana Ghana ho dadwen Ghana ho kanko atomo akoma so na ba no mo ye den kra mo amana Ghana fo ato ababone asisi Nana Addo na membu a ye dan anim 4 years obebre papa because NDC fo no omo ye obi omo hadwen omo ye nkrofo bi omo hadwen nti se parliament for de e ho be ye de papa asisi wo mana Nana Addo ohun ni left ni right ni nim anase na chi nti Nana Addo afre MPs na etu omo fo se mo ye den kra ni appointees no appoint omo last 4 years no omo amboa no abato no aye basa aye beans atonsu enti ni sisi no kakra bi na wanya no moma na onfa somdwe embu oman Ghana enti Nana Addo efre MPs no etu omo fo na do fo enti ensem omo de etudwa enti se de omo so ombe kwa kwakotena ana chief justice de so ya boss dada na semba kwa yense enra Nana Addo Dankwa Akufo-Addo president oshi MPs ni nyina enyumre e ma hye badwam na akọ page 6 of Daily Guide asem no ho say omunyai blame game omunyai blame game na yato abanawi na party ni hwe na omu enko omu anim I think that it is within some contest godon meboa yes because a party na nkasa nso probu a party to probu yes that party na nkasa party di probu no but of I think say hono no enye finger pointing e wo probing e hono de wo de ko ka de wu nim na wo so your report what I say and they will find a way of couching in such a way say yeah say when the D4 and when the yes and I make say the whole approach even finger pointing no the whole approach ni say yeah kwani mu no my nyesa yeah nyesa enti na me media nso so otena ho amfie nan na minister anaso obudum sa ade awo ye enye ministers omo di adwuma ma NDC fo monfra omo na mo no omo nkasa na part no the party should have a mechanism in place. The party should have a mechanism in place and you retreat your president friend the party itself must have its retreat with ministers any party no mpanim fo na ya na afro say woni minister so na si okay afia babetwamu enyuma every a contractor wa wodo aye beyond 2 million cedis or 5 million cedis ya fani nyina ambra here for na win a contract o ja say na if I here for na bene eno de asesa mo adwin ko na
Mobile kwa no complaining say bia. Mo ho kan say mo complaining. NDC for na the contractor mo. NDC for no o de ahya ho sa ya no vie na aba. Sane ya aba o. Ya my ready with your pon the best send over the best send ayi. Omo wie immigration for the past 3 years ni na. Brochures on the graduate nyina. Obi a picture ni din wa. Me ma weekend na mo nkonko hwem. Ye ko di pictures ni na baba. Pictures of baba ni din wo na mo analyze. O dia say na mo nya yi say sa na mo pena. Monya sanya sanso na mo pena obi your kana no friend na gina nche now say my brother will be your brother oye ndisi ni cry your brother eno ameti ade bi enkrofo anu omo ni binu wo training school o baby edu abato esu no omo frɛ omo aka kyerem so 7 onso omo wo platform so ni ade we die eja President Kufuor time ni nyina ye opportunity ya be enroll as a yintro omo ka kire ni plain sell omo do omo ntoma na omo ka kire plain sell omo do omo ntoma omo ya ndisi for na ne do omo ba pani bi adawro ma no omo aba menya service ofa omo do omo ntoma ni advice no man panyin de ma ya ne die me die ya kakra ebi awan tiasie da be ofa me tiasie ba menya na komampanyi koma na wotwe bi to so asa na ko de advice na eba ni yam pronko fo kakra bi widiem kakra na no nkyere se onyi na ni nto che kakra no de onyi na ni nto se no asa advice you aba na so ko kebe guys komampanyi kwa se adwebra na de wonti we adwebra we no oka o adwebra no oka o enya adwebra we no oka the road is clear they should stay focused. In fact, God, I think that God is making a lot of sense, and therefore the majority chief whips must begin to whip up their members to kick against any new standing orders likely to expand the scope of the minority leadership regarding committee setups. The NDC cannot be trusted. I said, BC Ghana. Our parliament, yet committee or parliament say was he say that brand new be there a tuni for crowbar team to baby ope na ye wonum so a no owura emrahye bedwam ha sei first time ni edikan ni yenko tafo kanani e be kan say tafo pankro no emrahye bedwani a omanfo e wo ho no mo eyi no e say ni enim ni say onumunyamfo osakoto okọ na yenua deputy nanka ono ene kasama for maso ye hwe me ya de suamu nsem so abedi achi eti ene ofia Vincent ana wo de na de he PRO na kasa me de obinfo su de na ma na change aba no kre kai senko apon adwuma akoda no kre nti nsache na eba no na uwura mu no di ka uwura mu ne hu ye ne ekosu eye obedri eye wonwa na emese minianom NDC4 amu here free SHS no bi because you can't counter won tiase the entire make us no say there's so much inconsistencies o she o mokasa no mo if you say ne anopay meti o mopanya ye fe no honorable abezi o say parliament the yenyen sesi ano ye ni obi o majority if you say we kuta 137 and we kuta 137 na independent candidate no there ono no ntimi nka say sabi ono so ye party eno nti no bia ba obi atimi na bia and then you may take us an so say almost some majority side because they feel say omo kuta the majority number and konta no me kabo mu a me ti ase a enye yi if you say onmunyamfo tell bi kan dey o say 137 no 137 epe nti obi atena ba bi ope miniaba obi atena ba bi ope miniaba unim say just a bo dumie no ansa na the last parliament no yakase ye dissolve kra unim sa sisi abose my favorite time no about 10:31 aka 1 hour 30 minutes ansa na parliament 7th parliament of the 4th republic no ye dissolve. And so far as that parliament has not been officially dissolved, the position no omakotena no omunni kwan se omotena ho because parliament officially has not dissolved. Ghana Mrano, the 1992 constitution now has standing orders of parliament and so on. Clearly, Emra
ombe timi akase se parliament 7th parliament ne dissolve officially krano they said no do me no abo apart from that the inter make us omon anya ne say parliament ye bebia ye shemra enam say ye bebia ye shemra ntino empanyimfo ye yi omo a omo interpretate ya na say omo pensin ye mre mu no omo ka asam a ye na wo se ye sha ase disuma timamufo no so ye dey edisu bi if you say ne anche ana asen north a high court judge has ruled say